זה הנזקים של קריית שמונה. שם האוטו שרוף. Kelompok Hizbullah beberapa waktu lalu melancarkan serangannya ke salah satu kota di Israel. Diketahui serangan mematikannya ini diluncurkan langsung dari Lebanon. Beersheba, salah satu kota di Israel, menjadi sasaran kelompok Hizbullah kali ini. Rentetan serangan rudal ditembakkan ke kota Beersheba yang akibatnya terjadi ledakan dahsyat dan terbakarnya sejumlah kendaraan di pemukiman Kiryat Shmona. Terbukti dalam sebuah rekaman yang ramai beredar di media sosial Telegram pada Sabtu 11 Mei 2024. Selain banyaknya mobil yang terbakar hebat, sampai saat ini belum diketahui apakah ada korban jiwa atau tidak. Kelompok Hizbullah bertekad akan terus menyerang wilayah Israel jika tak kunjung melakukan gencatan senjata. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. אודי, זה מה שנפל בקריית שמונה, אחי. זה הנזקים של קריית שמונה. שם האוטו שרוף. וואו. אודי, זה מה שנפל בקריית שמונה, אחי. זה הנזקים של קריית שמונה. שם האוטו שרוף. וואו. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.